Kan, kah pu yang je. Pu bukan hanya udah. Benton je kah? Je kau. Bawa kata rek je tak apa. Bữa benton dah le. Angka kita dengar le. Kan yo apa yang mengayo. Okey. Oh, je. Terek yang tebal je. Hai nya sanggoi be bungong. Lumah lun kalan jantung pisang wa. Anjir lonca pada angan gunung. Harum be bungong pagi ban mangat. Wah pantun lagi nyan mak ke je dah. Anak pu bedeng meleng-leng. Anak pu keleng ngan iku mata. Anak pu gata ya pusa gigeng. Bit ayah gata taku kalau koeng. Nyam nyop nyang benton ba mak ke dum. Boh monya ka pegah kelon ni hi, ci ka boh ka kei ka rumah. Ke ke. Ka kei. Baik bele aku fikir le dah. Ka nyu, buat mikir apa nak mikir pentun. Anak aku baca tua dia rumah no. Hi ka be bulut lau jian ku ada nam no. Mampu fikir dek tha ji nyam kana lau le na ba fikir le lagi hilon tak nyu, kau ku kei nyu. Cả nhau cái muri cái quả bom muri về cái không em cái quả bom muri về đi lọ như thôi vậy Ya, ni aku ku mưa ni ka. Nan tahu ah. ô cái phải sang ngoài tấm hồng mình Ayya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. pui begal cái mau Menji kira dah boleh. thật liều mày bị không mana còn làm piêu hay em nan Ini Bapak, saya ada bawang belang melu Oppo A8. Mau beli enggak Pak? Ini barang melu banyak nih sama aku. Mau enggak Pak? Ku pakam ni. con pernah Cina leo kim chum cam gì kita udah pui begal yo Kita yang gede. bah promosi dia Baik tak poh ju nang ku. nyan pui le promosi beliau Bagai ada yang boleh yang melon. con pui promosi con nyan pui con Ni mari yang jepur ya. đấy đấy nyo suami ya Bukan bang, New Bos lo rencana kamu nejak promosikan HP baru Jino. Kau perlu tak lega itu menginang bertahan. Le, lagi dari juga le. Ayya, gimana Bang? Mau beli apa enggak Bang? Ini HP Oppo A8 Oppo baru. Gimana mau ambil apa enggak? Itu barang mau Bang. Baru kemarin dibawa ke sini Bang. Dek, nyemutang le je. Okey bang. Punya muntah hang kerja jamin kamu bang kana kamu je oh meja. Kau menyaji dua boh kamu cak ayu. Oh hanjek bang. Kamu maya langkah mapit jarum menjak gunung kau mungkin memputang. Ke bam pliti. Nyo je ka jauh kaki nyo je kau ya puoi gede barang mendumu. Boh panai piti ka hai jo kaku atadop. Ayya, Bang kalau enggak mau beli ya udahlah Bang, kami pulang terus Bang. Kau ayu gede. Okey, Jalan Bang. doa mentang. Okey lah Bang. Assalamualaikum. Kolam. Ayo kita pergi. Enggak mau beli kalian, okey? Besok aku datang lagi sini ya. Jangan lagi. Jangan lagi ya. Kau ayu deh. Cok cewek dik cepua rom pun nak. Nyobit. Chang chong tak ada puatan. Allah Rabbi, tak mudah-mudah kata dia. Sejak dulu mak darah pitan. Datang menang ke gari tebak. Kita kaya ke bah. Lama kau juga kau. Acibah ku tarik pantun bu mamah ketam tebak. Di Pasimali rumah mesusun. Si delok bubon jembatan kana. Bengah-bengah uro kalon rawon-rawon. Sayang tak dilon boh hati golom na. Ngon gari mini kojak dilon. Boh hati lon mepat ke gata. Tajak dek ke no ba abang tak puto.
Ku juk hai ada penawa luka. Gamenya leng penton. Pula penton tu dia juga ngah. Allah, anak boleh ke? Wahai toke baik kajak garibi ni. Yang garibi ni kena baik awak. Toke, nyampu ah. Aduh, lupa je kau balah betul tu ke ha? Kau pernah berhedak nah kau pentong alon. Talo ganda. Kena kajak ayo. Toke, tiba toke. Tiba. Sehat toke. Sehat dah. Pio deh. Ya toke. Pio nak le duduk ke lu ke yo. Ya, kangka. Tak ku dengar kalau awak pentong tu ke no. Oh. Bạn lawan bạn gari nyo tanya kan ku ke omahnya tak depe thang wa kan. Jadi gimana? Còn dengan pentol agak kembung ni. Menyo pantun Aidon. Buat doke tabah kudang. Tabah kudang. Jadi pantonnya adalah seni Aceh. Ya, Jadi wajib untuk dia pemaju ha. Jadi pu tujuan ron ja anu leh. Kong tu yang niat mu cok pentong wa ka. Oh pantun pu putuh cinta tu. Putuh cinta. Putuh harapan. Lagi-lagi anda. Oh tenang. Buat doke le pantun. Nanti menang ke pantunnya. Cap kajak kedai mesti. Cap kajak kedai nyan. Cap kajak kedai long kan. Munyo mumpok cewek menang ke pantunnya langsung koda cewek. Oh mak ơi, nyampa. Ya, kan? Jadi uannya tapi nak cara je. Apa cara di tu be? Cara je menu idol kan? Ya. Cara je buah menok putih, 2 buah menok kom. Ini adalah cara yang paling utama. Menyodrok pengen mono pantun bak doke kan? Nyona caranya je lompono konyo. Oh ma tak kue hai. Yang pak minta awaknya na. Menok teh pek ba. Ben nampak ida ide tu mbak ma ni. Ba menok kam pak minta. Nampak ida? Nyaga hiung peng kong berai tu ke. Pun pengongkong pokok je nyan cara. Jadi jinun ya wo ju le mitanya tengok balik lam tu ke. Han ju pono lam tu ke. Jadi ji ba menok. Kom 2. Menok Menok putih pet. Ba menok kom 2. Nya. Menok teh pet. Menok putih pet. Ba menok kom 2 ba menok putih pet. Nyan cok. Nyan nyohana caranya gimana pono benton. Peja-peja lagi mono benton. Nyan mita yang barang. Nyohana barangnya nepu balik anu pono lo benton. Fikir je mangak dong benton. Tanyo ba ma je mun kon mono. Ba menok ba menok teh pet. Ba kom 2. Apa pe? Ketua. Boh menok teh pet po menok kom 2. Bawa menok putih 2, bawa hitik perit, bawa menok putih 2. Bawa bojok you minta apa minta lagi barang. Nyom dan kau you minta dah. Nyom bit. Alah tekenya lepu tekek boleh. Jok bentang-bentang you minta bawa hitik, bawa menok. Alah hai lah hai fikir. Itu ada orang bos. Iya, kita tanya dulu ah. Yuk. Yo lagi tekek you minta. Jok betul you minta bawa hitik. You minta bawa hitik. Mengowe. Oi numpah. Numpah hidup. Nyo iho je leo. Pup deh. Deh. Thằng là cái nhô thường. Là cái nhô. Đi lì. Ta nhô. Cái nhô thường. Kia leo untuk aja muen. Là cái nhô thùng về. Mẹ lu bơi tệ. Em chào bơi tệ tôi kê gì quá. Nhà hàng của mà bơi tệ. Không mà lại. Hả này. Demi chào bơi tệ. Pantun buat tu beli. Là cái nhô. Lagi nya thùng về là cả. Như cái lồng bơi tệ. Bơi tệ bao nó com. U-turn. Ý tệ thẳng cái nào được.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ah, ke panetek no. Pura. Alah, dah kok obe. Puna. Numpang tanya Pak. Jalan arah kota. Horot. Ini udah kita lihat kan, tapi nggak tahu arahnya lagi. Gimana Pak? Agak kota. Oh, betul Pak. Oma long kota apa? Bahi kotanya. Nyata lupa kota. Kota itu Pak bisa lewat. Begini Pak, kami jalan pulangnya Pak nggak tahu lagi. Udah lihat di HP tapi nggak tahu jalan pulangnya. Kemana Pak arah jalan pulangnya Pak? Ya Pak. Oh, arah kota. Gede. Gede. Oh, yang betul. Gede. Lah Bapak nih. Yang betul kemana nih jalan pulangnya Pak? Lah Pak, kok petunjuknya ada dua begini? Ini kemana arah pulangnya nih? Oh, arah kota. Gede. Gede. Gede hati belok ui lah, belok unan. Katrok dari kota. Ya udahlah Pak kalau gitu. Terima kasih ya. Oke Pak, kami pergi dulu ya. Oke Pak. Assalamualaikum. Jangan lupa ya. Oh, mak nyan. Gede hijak. Nyo, bukan hati tayang ni bagak lah. Nyo be. Jak dah wela kena. Để ôi lên, về cái lô thơn, thà mua hạt gôn, chỉ lỡ bơi tệ, qua bò, cá là hiếm. Pak pinang ni pokoknya Allah. Nak get dili. Dah. Than to ke bagi dia weh. Than ji buat to ni orang kenan. Yo, ji buat to hadiran ni perkara menton nah. Kayak nah. Kejak ju. Kim boleh tak menton wa ba. Dipegah penton pentoke tak bau udang. Pandai penton tak bau udang. Maka kau mana-mana ikut ada yang penton. Kayak, ya. Anak leku tru dicong bak mamplam si anak musang dicong bak para menyodi adik galak kecut bang ni piyo sayang kena uwaila ikrung waila dile mutalo kedede diwo uming kuala cut abang waila sayang tat ke ado pajan ke lonyo gata lon po jumba uro ka support lawan penton dah je so melika-lika adwaro yang pasti yak minta penton belum pasti jak kena pasti kena jak Toke ku. Balak toke ku. Balak. Toke. Wahai toke baik le dak pun pegah. Doi. Baik orang meten abah ni pegah apa yang ana. Nyo penton toke kamu tiak malak atas naik ke bah dumna. wahai aku baisa mutua po yang nusurah yang hana-hana menyo panton lon cika megah menyo kuploh turah ante awak kah hana empat punca ya o deh ya o ino ju deh o hana pucak ya o deh Balik ku toke belah botu le. Balak sumantuk di dalam le. Bak pade di dalam paya. Sakit tule sakit hati. Hai toke penton ma. Ya o ku ya o ino. Wo ku ya o ino. Wo ni.